Verovatno niko ne zna koliko je tačno napisano knjiga koje se bave istorijom sveta. Njuzovci su bar iskreni kada kažu zašto su se odlučili na ovakvu knjigu. Pravi cilj je bio da se naše knjige nađu na policama dnevnih soba pored Jelene Bačić-Alimpić, Ive Štrljić i drugih bestseller autora. Mada je malo falilo da knjiga i nikada ne bude napisana, pošto su autori imali i neke druge ideje kako bi postali u stvari još popularniji. Mogli smo da počnemo i sa nekim privatnim video snimcima, kao neke autorke, ali ipak smo se odlučili da to bude knjiga. Još uvijek nismo izgubili te mobilne telefone da bi neko mogao da vidi naše privatne video snimke, ali možda i to nekog dana bude desilo. Najbitnije je kako smo ispali na njima, naravno. Budimo realni, istoriju u jednom ili drugom obliku manje više svi znamo, a ono što nas najviše zanima je naša budućnost. Malo je nezahvalno prognozirati budućnost, jer kao što svi znamo, istorija se završava sa sadašnjim premijerom, tako da vrlo je teško predvidjeti čak i za nju. U prvom izdanju na koricama je stajalo uputstvo čita se u 2 daha, a na novo bez glutena, pa ko voli nek izvoli.